Patmos thlir kar le John kha Patmos su agency a Greek island lian lem lo tak ania aming than na chan chu Christian Bible athu puan buin tran na mun kha ni tuna hian mihring sang ni zakwa somkua pariat vel chawan oma azau zong po square kilometer somthum pali vel chawani Patmos thlir kar hi leilung cheve tak Samos chim thlang lama om mania tuna hian patino ti te patimo ti te Patmosa ti te a kau anitani Patmos ti om zia chu Michaeling ti na nia Patmos thlir kara mun sang lai ber chu prophetis Elias ni in tuifin riat zol tangate in metar zani somruk pakua sang ani Patmos hi thupuana kan hmuwa thupuan ziak tu chu Johanna nia ani chon Patmos thlir kara om lai hian isona hmu tir le hril ang chu aziak chuak ta ni early Christian tradition atanga lan dan chuan heta John ti record hi isua zirtir Johanna khania chuti lain modern scholar trend kha chuan thil chiang taka hria thei ni lo wangin soisualan hlawa John of Patmos santi deuh kher zelani thupuana lana wangin Patmosian history thui takaneya chuti ni wang chuan Christian pilgrimage lo thin na mun ming thang ani tareng ani tin Johanna chena puk po kha mu thei na loma chu pu ka ngei chuan Johanna thupuan hrilok na adong ani kha chu wangin kha pu kha Cave of the Apocalypse ania Thierkara monastery om tam takpo Saint John minga sershan vekani tin kumsanga zakwa somkwa pakwa khan Patmos Thierkara Historic Center Korate Monastery of Saint John tele Cave of the Apocalypse ta chu World Heritage Site ta UNESCO ina puang ta ni Patmos Thierkara mishing lo kho sama saber ne ria thei chu Middle Age BC sang ni khania Patmos Thierkar chanchin hi ancient writer ten an lo ziak tam lo hle maya chu wangin la chanchin hi chiang takin hriat a harta ni chuidan tam zoga tanga lan danin classical period lai khan Patmian ho chuan Argos Sparta le Epidaurus thla ho kalzel Dorian ni in anin soya anua Lonian thla ho nen anin pol le tani BC century pathum na lai Hellenistic period lai khan Patmos a cheng te chuan kul le tawarin om tak tak an lo nei towa chung kul te chu ralaka him na na sak ani berani John of Patmos thi nuin Patmos a chuan Christian masa ten biakin ro pui tak tak an dina chung zinga pakhat chu Saint John choimoina ta na Grand Royal Basilica khani chumin sakna mun chu tuna Saint John Monastery le Theologian Monastery din na vela hian ani Patmos a Christian masa lo cheng te khan kumzabi pasarina tanga pakwana vel khan Muslim ho beina le run han lo tok na sa thin le maya chuti hun lai chuan nichina kan soita Grand Basilica kha ti chiat ani tani kumzabi som pakhat na khan Byzantine Emperor Alexius pakhat na Kamenos chuan Christo dola san na Patmos Thierkara thunei na hlana monastery sak phalna pe bokani tin monastery chu sangkhat za pakhat sak ani tani kumsanga zali somnga pathuma Constantinople tluksia ta wanga Byzantine immigrant ho valute khan Patmos Thierkar mishing an belcha tam phale maya chuba ka kumsanga zaruk somruk pakwa khan kandia tluksia ta wanga Cretan immigrants lut te khan an belvele boka tin Patmos hi kumtam tak chu Ottoman Empire in aopa kumsanga zakwa som pania Italo Turkey chuar wangin Islands of the Toscans le Patmos an of velea tichon Italian ho chu Nazi Germany hovin Patmos an lak sanga zakwa somli pathum ma kha chu an omtani kumsanga zakwa somli panga a German ho chon Patmos an chua san leta a Patmos su kumsanga zakwa somli paria thlengin autonomous ania tichon Patmos Thierkar le Dosicenis Island suan independent Greece an zoma Greece rama an lo beitani Greek mythology a chuan Patmos Thierkar mingdik tak chu Litois ania Leto fanu pathian nu Artemis atanga Litois ti chu phuwa chu ania
thon tu apo petmo su tuifin riat monga om angin kan mu ni petmo satangin Artemis chuan karia mount letmo su avotlo thina chuta chuan thla pathian nu selina chenga chu pathian nu chu awa mu thina ni selin chona ena chu tuifin riat a han trai dar tira tuifin riat monga om petmo su alo lang takuar maya selin chon Artemis nena petmo si la chuakela ti in a thlem thina atopa chon selin chon Artemis chu a thlem thlu theita tin a una pa Apollo somin Zeus nena petmos lak chua phal sakna dil turin angen velea chutiang chon ananin tranpui kwal du'a Zeus po chon alo phal saka petmos lerkar chu lak chua anitani zoin abulvela mun sang le Mount Letmos atang te in mi han pem luta Artemis zoi moi nan lerkar mingatan litoi san phu tani petmos lerkar hian Christian te achon poimo na takaneya Bible thu puan in tran na khani in kanin zirtirani John of Patmos su thu puan ziak tu Johanna ti te John the Divine ti te le John the Theologian ti te in an soini thuthlung thara thu to bera om thu puan chuan aziak tu chu Johanna ania Greek island of Patmos sa akhosa a Roman Emperor Domitian an hoi Christian ngai thailo na wangin chuta chon Johanna chu an da sanga hun engemaw chen chu a om ta ni traditionally kan thlir chuan thupuan ziak tu chu Isua zirtir Johanna ania ama vek chu chanchin thra Johanna ziak tu po khani amai ro chu mithen kha chuan John the Elder hani zoken tia chuti rualin modern scholar tam tak chuan aziak tu kha hriat chian ani lova John of Patmos antile ta zokani thupuan ziak tu nia record kha John ti topa ommania ani na taka chuan a in record chiang kuang lo de utla tatin ni traditionally thlirin aziak tu nia ngai ber chu John a khania chu Isua zirtir song pani zinga mi khani in chanchin tha Johanna ziak tu khani early 2nd century writer Justin Martyr kha thupuan ziak tu chu Isua zirtir Johanna ni ti masaber tu nia Mase early Christian writer dang Alexandria le Eusebius atachuan pathian thu le tong mandan in an lo na wanga thumu mal talo deuh nin an soithung early tradition a chuan Roman sarkar in Johanna chu Patmos lerkar an da sangani he tradition hi dik mela achan chu imperial period lai khan sarkar kal kha chu khatiang khan thon bole da san thin khan ni chutianga sarkar dan kal te chu doi thiam in shitlok na te nia pagan Jewish le Christian te po hian ngai theilo an lo hle thina ni thupuana inzia khovel to phuna thil om dan tur te kha thupuana inzia khovel to phuna thil om dan tur te kha khovel to phuna thil om dan tur tak tak ni lovin thupuan ziak tu khan ama hun khovel top tur chung changa ziak zok ni in mitam takin an soya tin thupuan ziak tu chu John tia ko ania thupuan bu po chang chuan Book of the Revelation of Saint John the Divine tini Masaheta John hi Isua zirtir song pani zinga mi khani lo juda sa khomi mai ania engamotia Patmos lerkara anda shan mai ani chulai mun chu tuna Greece ram vaw kam pia loka ommani Roman sipai sing rukten edi somsaria Jerusalem man bei nu revak lawa thupuan aziaka Roman sipai te chuan Great Temple khan ti chia juda lung oi lova helho an tuk dola khopui po chu an suwa sam na sa hle ni tin Isua zui tu juda then khat te chuan Isua lo kir le a Roma ron ne le an bei sei tatlata mase chu tiang khleng lovin Rom khan Isua an ne ta jok ni in an soibok tin thupuan ziak tu khan nek chep na hnuaya Isua zui tu te a fui na sa hle a antana fuina apuan chua thu aziak ni in an ngai ani tlemin han pakai ko le deuh taila kumsang kha zakwa somsari paruk horror film The Omen ti khan mitam tak ati hlau hlea theologian then khat po ati thlaphang hialani The Omen film a chuan Satan fapa antichrist lo piana azik chua dana nia achin china chu ataksa a sakol number zaruk somluk paruk om khani mitam takin zaruk somluk paruk chu
Antichrist ania ani chon mihring te bumin mitra le misual in kara in do na top khok a thlen don ani mase ngai dan dang le a chuan thupuan ziak tu khan zaruk somruk paruk chu sual number angina kok zon lova sual dang lo piang tur a soina zo kania chu Roman Emperor Nero khani zok Nero khan I suwa zui tu tam tak chu a huana andung chungin a hal lumani thupuan ziak tu kha Christian ania rom huatin a huwa ni nan soi tur main I suwa zirtir peterate thupuan chu reng chu kausan shoi tu ten an hol zela mase chung an thu te chu Roman Empire Christian te khan an ro em thung si ni Johana thupuan dang Secret Revelation of John nauma chuta chuan Isua chu raldo tu nilova Isua nilovin tuemo polan hena alang masa a nausen angalo piangin alo puitlinga scholar then kha chuan chu mei chia nin an soini engwanga John of Patmos khan athu le la thupuan kha Bible da ani chule ti zona aum ngala tin kausan throi tu tam takin thuthlung thara thupuan da andu lo hlea phua chople infuina politics lam hoinia an ngai tla thin wangani Jordan Lui Chanchin Jordan Lui Bible lama chuan in ziak nual maya Bible student te chuan in trivia winnerin om Jordan Lui Jordan River le River Jordan ti tenan ko mai thina he lui hi kilometer zani somnga pakhat lai thui luangin West Asia omania Dead Sea luang lu tani alui thlang lam chu Israel le Palestine border ani Jordan lui le ramvel hi Bible a khovel mun lang nem pol takania thuthlung luya po voiza somsari panga la ya langa thuthlung thara chuan voiso panga alang thungani Jordan lui hi harmon tlanga Dead Sea thlenga luang ani Jordan lui hi an Judaism le Christian sakhuwa mun poimo tak maya changa Israel den ram tiaman pan khan he mun hen kaltlanga Isu po kha baptist tu Johana khan heluya vek hian a baptist pokani Jolne Eliza le Elisa po khan helu hi an kan ani kha chubaka Elisa na shrilangin Syrian general Naaman po kha helui nge ya hian in himin aphara lodam ta ni kha Jordan lui hi khovela lui sang zinga lui luan hiam berania tuifin ria zola tanga te in tuifin ria zola in fit sang kha zathum song pani la in he lui hi an hiam zo kani chubaka Christian Jews le Muslim te mun poimonia achan chu he mun hi heng sa kho pathum te history a mun thiang lim ani tlat mai ni kumsang kha zakwa somruk pali khan Israel ho chuan pumping station an buna chusan Galilee lui tangin National Water Carrier lui chu ala peng ta boka kumsang kha zakwa somruk pali khan Jordan hovin tui kong an siama Jordan lui peng Yarmouk River tangin Isgor Canala an la peng vele bok Syria ho point reservoir lian tak an siama het Yarmouk an la peng vele ta bokani environmentalist ho phei chuan chutia Jordan lui anti dang lamwak mai chuan hnim le ran nungte angong na sa le an hriat awangin Israel Jordan le Syria ram te chu andem hle mai ni tunlaian he lui za som sari tanga za som ko chu mishing manatan an lak pe na wangin lui tui pot lem ta hle mai ni henga wangte le dia chi tui huwa channa sathin na wangin le industry lamin tuya chi om an lak na lama tui an la penga sa hlea chu wang chon Jordan luya hian tui alo tlem pha ta hle mai ni amai ro chu Jordan lui chuan noi mar top lam Galilee lui le Yarmouk River in fin na live el chu baptisma chan na mun ani thin angin hum hal ania kumsang ni pasari khan Friends of the Earth Middle East chuan Jordan lui chu khovel mun poimo le hum hal bik endangered ecologist site zazinga lo puang to bokani Jordan River hi Galilee lui kaltlangin a luanga Dead Sea luang lu tani Jordan lui tunga mun tamzok kilometer zathum som ni chu malama Israel le Jordan ramin anin ria chimlama chuan West Bank le Jordan ramten anin ri le bokani
Laluya te chuan River Jordan is deep and wide ti ni ma se tuna chona ni tame ullo haniange tuna hian river ai ma in Greek ang tama zok hial ome tun ma ang lo takin tuna chuan chorwalin metar som leka zaw ni in metar ni leka thu ka lo ni ta ni isu hun lai tanga kumzabi som ni na vel thleng khan thlasika piang in tuilian alo om fo to thin bokani